Česteraja! 5 godina prije početka Drugog svjetskog rata nastala je kompanija po imenu Podravka koja se nalazi u Koprivnici. Oni su sad jedna od najvećih kompanija u Hrvatskoj. A sad, vi si najvjerojatnije govorite, ne, još jedno ocjenjivanje, kako kreativno, ali vi se ovdje varate. Ja ću sad da vam objasnim zašto je Podravka najbolja kompanija na planetu Zemlji i po mogućnosti u cijeloj galaksiji. Podravka napravila je jako puno stvari, a jedna od tih stvari je zračni po imenu Vegeta koji se sad proširio po cijeloj zemlji. Dok sam istraživao o Vegeti, naišao sam na jednog smiješnog krika iz japanskih stresića sa istim imenom. Studena je gazirana voda koja se može piti normalno, ali većinom puta se slaže sa bijelim vinom da bi se sržio gemišt. A tužnija stvar, od Among Us Nintendo Switcha je dok nemaš studenac, a imaš kiseljak. Kviki je serija grickajica koje se najčešće koriste za rođendane. A te grickajice su štapići, pereci, gric, chocoballs za odrasle osobe i chocoballs za osobe mlađe od 18 godina. Podravkina maskota je Rino i zato je Rino ima puno proizvoda kao što su Čokorino, Rino Rada, ova vjeverica iz Pakra, jasuci, rižarino, sendvič, pašteta i nagorek od svih, Čokorino za proteine. A sad Podravka kečapi kao što su Bragi, ljuti, jalapeno koji je najbolji, ajvar i zakoni fizike. I sad za posljednju stvar, Fant i Fant Mini koji se koriste za juhe. A sad, razlog zašto je Podravka najbolja kompanija, zbog njih je napravljena najbolja web stranica po imenu Kulinarka. U zaključku, Podravka bi trebala da prestane delati kečape i nek počne delati majoneze, a sad vi se pretplatite i stavite rakat da mogu osvojiti Peppa Pig svjetska avantura za Nintendo Switch. Da, zaboravio sam spomenuti Keksolino!